uyabona intombi mithanda ngempela iqonda ukwakha umuzi wakini ngisho ikhuluma nobhuti bakho uyizwa ithi idla kahle uyakuthanda lo muntu wesibuya ungiyeke phansi wena hayi Xobenya ibona odade wena hawu Mfundlane nisaphila ivuka uthando lomyeni wayo lesikole ke enithi nifuna ukubafundisa sona bafundiseni omkenu hayi intombi ngoba uzokhala uzolenga la entanjeni organize intambo ufuna ukuyihilela uzokhala ngusufuna ukukhala wena ngusufuna ukukhala yeso wakho umuzi uyawutetela ubiyiwe utetela imbuzi nenkomothi ayinqamule egcekeni izulu lizongena ekhaya izwakele gogo bengifuna ukubuza la kule ikakhulukazi kule yamalungelo gogo ngoba siyafuna ungene nakuyona ukuthi ngempela kungabe kukhona la isisiza khona ngabe isisiza kuphi angiyeke umuntu oyigagu kakhulu ekhulumeni kodwa nje ngifuna ukuthi ukungene kiyo ngoba ke sibuka ngathi nayo igcina isingena kakhulu emzini wobamkhulu bengifuna nje ukubuza lokho before siqiniseke ebuza lo lenkulumo oqeda kusiphendula yona manje ngiyabonga kungamthatha umfazi othi uma ukhuluma naye ethi ungakhohlwa phela ukuthi nginelungelo ungabe usayilinga ungabe usalokotha ngabe nje usasondela lapha inkosi ingane kahulumende leyo uqale ngokumuonisha ungavela umdedela uqale ngokumuonisha uthi ungangiphatheli lelo gama ungaphinde nje phezulu kwendlebe yami uliphathe lelo gama ilungelo ngoba ubona imizi ichitheke kangaka nje ngeke uthi uganwe umuntu ungamzeki elawini ngoba uzothatha ingane ayijikijelele ekutshela ukuthi ngine-right uma ngingathandi uzokukhumbuza ukuthi yena une-right uma engathandi ukuthi umleke uzokutshela ukuthi ngeke umthinti unelungelo lokuthi ungamthinti kufanele ayenze leyo nto ngokuthanda kwakhe zizozala obani iy'ngane ngike ngakhuluma ngokuthola ingane ukuthi abaningi abantu besifazane abashawa ukungayitholi ingane bashawa ukuthi emamelweni umuntu ethelwe ngenyongo waphika umyeni wakhe ethi usondela kuye ngokothando wamphikisa wathatha isandla ethi uyamthinta wasijika le kanti khona isidalwa esesiphethe umntwana sizommumathisa sajabha sahamba udu nengane sebatheka bathandaza sebatheka odokotela bathi amathuba odokotela amashubha khona nohlamvu olungaka wena kuwe kodwa kwenzeki kothi ungasazi ukuthi ubusa yiphi inkosi ethi nje umama othile wemntanami thana ekhaya banyonyo obisa izinyane bokucelela uxolo emakhehleni nezalukazi zalaphana kwadladla ngoba wena ngesikhathi umkhwenyane ekuthinta nalo ekamelweni nibanga ukwelekana hawu uthi imbuzi sesemagcekeni ngalolo suku yolala esuthi bemxolela basemzini wakhe ngoba khona amadlozi aphilayo eminyango akanqaba umfazi indoda yakhe umimema intombi ene-right ke yokunqaba mingafuni kodwa futhi nayo intombi yakho uma uyithanda kahle unenjongo yayo ye-future inqaba ukuthi uyeleke ekhomba ukuthi lowo muntu khona lapha asutha khona yasutha ufuna ngesikhathi sakhe mhlawumbe ngesikhathi uholile akukhona ukuthi wena kufanele ujabule mhla uholile-ke ilapha awungenza yonke inhlobo yokwenza ngophela kunaney'nhlobo eseyithandwa iy'ngane ziyasethusa thina esiyisizulu ziyasethusa zinemikhuba emikhulu ziyakhuluma lapha ko-social media zikhulume enye yaliwa umfana la
ku-TV ngibuka yaliwa umfana iganile ikhethe emhlangeni ifika ingenela lama-group o-social media izothi ayikhulunyelwe naye ngoba izwa amanye amantombazane ekhuluma ngokuqhaqhazela yena akukho lapha ukuthi mabelekana nomyeni wakhe amqhaqhazelise usephumile yena waya ngaphandle wafika wakuthola lokuqhaqhazela ngoba ubengavuthi uyiswa uthando kodwa ubefuna ukukuzwa nje ukuthi yini ukuqhaqhazela uphuma lo muntu unenyongo yala ekhaya yini lento ekhulunywa yilezi ingane ngize ngikhuluma ngedwa la ekhaya ngithi yeheni webantu angikaze ngikuzwe ukuthi umuntu into abayenza ekamelweni nendoda yakhe emini uyehambe yinekela abanye bephinde futhi bona bamephuce yona le ndoda bona bayishele bona beyidonsele emahlathini lemahhotela beyoyizwa lento axoxa ngayo ukuthi uyayizwa yena yokuqhaqhazela thina kuzobe manje lokho kuqhaqhazela sikwazi kuyaduma nje kanti ukuthi khona uqhaqhazela ngindlelani-ke lo khona kuthiwa uyakwazi lokhu ukuqhaqhazela kanti ukuqhaqhazela kutholi kumyeni wakho uhamba ukweneka nje la ngoba phela kunamagurubhu lami akhuluma ebusuku uthula uhobe phela sibadala uhobe ubuke ukuthi hawu yakhuluma ingane webantu kodwa ithi ifuna ukuba nomuzi ubuso uyabona ukuthi lolu hlobo hhayi alukhathalele kugana uzwe kuthiwa umuntu kade yokwenzela intombi yakhe i-birthday bebese loji thizeni ifike nabangani bayo yeyi ekhaya akho ngishisa kale mpuphu elincike ngodwa akukhuni emakhaya madoda akithi kuba kudliwe uthi uyimisele ngesibusiso osithatha phi lowo muntu isibusiso osithola kwaba isibusiso igama elikhulu kabi eliqhamuka ngenye indlela ejulileyo methe nje umama umntanami inkosi kubusise uphinde ukhiphe abantu 500 chanyana omgade kadokotela athi hawu ungayibulali phela msuthu ungayibulali phela uyezwa bantu engavu ukuthi uyethuka uyezwa webantwana buyelwana izinseka nothando lwemindeni nilahlekele uthando lwemindeni niyahlanhlatheka yezwa hawu ungayibulali mntanami awubo uzogibela ngani uzofaka ngani uphetholo hayi ngoba engayithandi bakithi uyethuka ukuthi ingane yakhe awuwe iyampha hawunika umama wakho 1,000 hawu cha nami-ke tata uyongeluka ngithengela le weve 1.1 intshi ngithi we nkulunkulu wami Jesu le competition yanamhlanje yafa imizi uphuma inxiwa wena ekhaya wena waphuma inxiwa wayobeka umfazi wakho lapha entabeni uthi akabe idili labafana kubuye nesoka langakubo wawungalazi usebenza eThekwini umfazi uhlezi lapha enxiweni yedwa uthi uhlezi nezingane unyile uzonyanyi bazokwenzela abafana ifosho ingakho-ke bantwana sikhala kanjena go-live nanokuthi uma ungalivumi nje iqiniso empilweni hhayi khohlwa ukuthi wena uyaphila khohlwa ungayithukela nje mntanami uthuke kuthe okunye wena gogo awulali ngane abanye ogogo belele ngithi mina ngikade umzila ukuthi iy'ngane zami zingemuki ugade gogo ugade ngikade umzila asisafuni-ke manje ney'ngane zethu ngikade umzila wemntanami angizukulala ngikade umzila ungane esontweni ngiyalinda kuze kuse makuwumhlangano nalana ngikade umzila ayibuye iy'ngane zethu ayibuye khona la ukuthi zilapha ey'nkundleni zokuxhumana zikhuluma le mikhuba yokuqhaqhazela ayibuye lapha zizokwakhiwa akwakhiwane kuze kubuye isithunzi sikaZulu akwakhiwane kwakungemnandi madoda siye emfundelweni sekunciphe ngisho imfundelo kwakungemnandi kuye emfundelweni la kwakubonana khona iy'ntombi ney'nsizwa hanje kukhulunywa uthathe odadewabo bensizwa insizwa isitshele odadewabo sekuzondana odadewabo noSqueeze awusazi kuyenyanywana ukuthi kubangwani sekuyenyanywana nje awusazi kodwa bemlandile lona abakubo kwalo mfana njobe sebenyanya kanjena manje
ukuthi kuthandwane nobhuti wabo. Ithi hamba niyongilanda intombi yakwaSibanibani. Bothi bangafika ngakubhuti wabe besethi omunye hayi ngisayobiza ubani. Athi nomunye hayi bo ubani konje uthe ufuna ukukhuluma nami kanti bamshiya ngesitayela ukuthi asale ekhuluma nomfowabo. Kukuhle ukweshela kukuhle. Hayi lokho sekweshelwa ngama-aistrophers. Hayi bantu abami ngeke. Osekweshelwa ngoyogathi ukuze kubonakala ukuthi ngakubona emehlweni ukuthi uyindoda ngeke udlale ngami. Uzongipha imali. Amaculeni phela abantu abami.